V Bangladešu, kamor so iz Mjanmara pobegnili pripadniki manjšine Rohingja, ki bežijo pred domnevnim etničnim čiščenjem, se pišejo zgodbe, ki v sodobnem svetu ne bi smele imeti mesta. Lakota, revščina, bolezni in prezgodnje smrti otrok, ki bi morali uživati v otroštvu. Medtem, ko svet Mjanmar obsoja zaradi domnevnega etničnega čiščenja, je državo obiskal papež Frančišek in razveselil okoli 700 000 katolikov, ki upajo, da bo v državo prinesel predvsem mir. Frančišek je prvi papež na obisku v večinsko budističnem Mjanmaru. Danes se je srečal tudi z de facto voditeljico Mjanmara Aung San Suu Kyi, ki ji očitajo, da je odgovorna za preganjanje muslimanov iz manjšine Rohingja. Papež Frančišek je v pogovoru z voditeljico izrazil upanje, da bo v Mjanmaru v prihodnosti prostor za vse, ne glede na njihovo rasno ali versko pripadnost. Il futuro del Myanmar deve essere la pace. Una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità, sul rispetto dello Stato di diritto e di un ordine democratico che consenta a ciascun individuo e ad ogni gruppo, nessuno escluso, di offrire il suo legittimo contributo al bene comune. Mjanmar bi moral svojo raznolikost sprejeti kot prednost, ne kot problem, še dodaja prvi mož Vatikana. Le differenze religiose non devono essere fonte di divisione e di diffidenza, ma piuttosto una forza per l'unità, per il perdono, per la tolleranza e la saggia costruzione del paese. Papež bo svojo sicer 6-dnevno azijsko turnejo v četrtek nadaljeval v Bangladešu, kjer je med 163 milijoni prebivalcev zgolj 0,5% katolikov. Organizatorji pričakujejo, da bo papeža, ki se bo v Bangladešu sestal tudi s predstavniki manjšine Rohingja, pozdravilo okoli 100 000 ljudi.